Selam dostlar, efirde Yaşlık Tavuşu Tapşırığı. Hem min onun alıp barışçısı Münir Rahmayev. Bugün Xalqara Meditsina günü. Şu sebeple biz bugün ciddi profesiya iyeleri tabiplar turunda söyleşemiz. Tabiplar kişilerinin selametligi sağında buluna qaramasdan köpler onlardan qorqalar. Kimdir tish tabibi kabinetin şiddetip o'tirga turuşa, kimdir xirurg sözünden qaltırana başlayır. Bizning rezidentlar nindi tabiptan hem ne işin qorqalar. Bugün naq şunu açıqlarmiz. Gittik. Tapşırığı başında biz g'adatdagicha eng oz tovushlar jiygan rezidentimiz bilan hisoblashishga majbur. Qaysi rezidentimiz sizning tovushlaringiz yetmau sababli bugun hit paraddan tushib qola ekani kelasi mezgilda ochiqlanir. İktibar ekranlarga. İşlep gittin, sen meni sog'ish edi kunlarimni, shu shashakka ko'mar edik muhabbatning gullarin. Sensiz o'taydi, mening turmushim. Sog'inam seni, yo'qsinaman. Şanıqayım canım yanaşım, canım yanaşım. Nişeme tapşırığı öz jiri tamaşaçılarını jiri bilen qandırgan rezidentlar bilen sağoblaşu elbette köngülsüz vakiga. Lakin qanışqa qarşı tamaşaçılarımızın arasında zor səhnəgə aşqınıgan yaş talantlı başqoyucular bik köp. Hem hit paradımız yardımında biz onlar bilen yakınıraq tanışa alabız. Dostlar, Yaşlık Tavuşu Tapşırığında premyera yana rezidentini alqışlar bilen qarşı alıyıq.
Яңа позицияда Кыяшым җыры белән Муртазиннар гаиләсе, Фидарис белән Розалияның җыры сезнең күңелегезгә хуш килсә, 1320 номерына тавыш сүзе белән башлап 047 кодын язып җибәрергә онытмагыз. Яки TMTV каналының сайтында һәм ВКонтакте официаль трекмебездә тавыш бирегез. Yaşın balıp kabındın balkıttın nurlarını İkki birge atlıgayda bireli kullarını Naz dolu gözüne qarayım da Duyam көңілің жылысın Aşkınlı мәхәббәт бүләгім Ал хисләрнең алысын Naz dolu gözüne qarayım da Duyam көңілің жылысın Aşkınlı мәхәббәт бүләгім Ал хисләрнең алысын Ал хисләрнең алысын Nazlı söyü utlarında yanık әйдәп барылашып Сакландырып бар җиһанны, бар дөньяны шауладып Наз тулы күзеңә карыйм да, тоям күңелең җылысын Ташкынлы мәхәббәт бүләген, ал хисләрнең алысын Наз тулы күзеңә карыйм да, тоям күңелең җылысын Ташкынлы мәхәббәт бүләген, ал хисләрнең алысын Ал хисләрнең алысын Бакчамдагы чәчәгем син, мәңге сүнмәс нурыңа син Гомер юлын узган чакта Ходай биргән ярым син Наз тулы күзеңә карыйм да, тоям күңелең җылысын Ташкынлы мәхәббәт бүләгем, ал хисләрнең алысын Наз тулы күзеңә карыйм да, тоям күңелең җылысын Ташкынлы мәхәббәт бүләгем, ал хисләрнең алысын Ал хисләрнең алысын Ал хисләрнең алысын Наз тулы күзеңә карыйм да, тоям күңелең җылысын Ташкынлы мәхәббәт бүләгем, ал хисләрнең алысын Ал хисләрнең алысын Ал хисләрнең алысын Хыял кызы җырын башкаручы Айнур Халиев балачакта да хәзер дә теш табибыннан курка икән. Табиб аппаратын кушып җибәрү була, аның кан басымы күтәрелә, йөрәге дә тибә башлый. Хәтта теш табибына язылып, чират җиткәнче кире кайтып киткән вакытлары да булган аның. Менә шундый хәлләр, дуслар. Seni, bari seni söyəm Göz aldımda tıra suretin
Yanlarına barıp koşar idim Eğer gitse şuna kudretin Kütmegende seni uçrattım min Bilmedim bit seni süyersin Yaratam şu seni hıyal kızı İle seni şunday kurresim Kütmegende seni uçrattım min Bilmedim bit seni süyersin Yaratam şu seni hıyal kızı İle seni şunday kurresim Günne şolay kütem seni Uçrarsın deyip var yolumda Sağındım şu sihri gözlerini Untuygalı eyde barında Kütmegende seni uçrattım min Bilmedim bit seni süyersin Yaratam şu seni hıyal kızı İle seni şunday kurresim Kütmegende seni uçrattım min Bilmedim bit seni süyersin Yaratam şu seni hıyal kızı İle seni şunday kurresim Uçraşmabız belki bir kayşanda Görüşmebіз ortak yollarda Tek seni unutmam hıyal kızı Yuvalsang da elle koylarda Kütmegende seni uçrattım min Bilmedim bit seni süyersin Yaratam şu seni hıyal kızı İle seni şunday kurresim Kütmegende seni uçrattım min Bilmedim bit seni süyersin Yaratam şu seni hıyal kızı İle seni şunday kurresim Uçraşırbız deyip ümitlenip yaşayım Senin bilen oylak işlerde Tek sen gitmez yıkar hıyal kızı Yaşayamam sensiz işlerde Kütmegende seni uçrattım min Bilmedim bit seni süyersin Yaratam şu seni hıyal kızı İle seni şunday kurresim Kütmegende seni uçrattım min Bilmedim bit seni süyersin Yaratam şu seni hıyal kızı İle seni şunday kurresim Kütmegende seni uçrattım min Bilmedim bit seni süyersin Yaratam şu seni hıyal kızı İle seni şunday kurresim Келесі резидентimiz Marcel Fetkullin 24 yıl içinde bir de xəstəxanələrdə yatqanı bulmağan. Belki şuna görədir ol bir tabiptan da qorxmayın. İcad kişisi olarak tiz kıyafetim ortadan qararğa kirek. Şuna göre yiş qına tiz tabibində bulam. Lakin bu profesiya iyəlerindən bir de qorxmayın deyip ortaklaştı ol. Qayğırma sin gümür ötkəngə jiri bilən sizin ekranlarınızda Marcel Fetkullin. Her yıl sayın kile doğan günler Yıllar ardından yıllar öteler Doğan günler eşitkeş bizde şulay Koygırabız gümür ötkenige Yaşa bugün yazgı gülü gibi Sağınabız ötüken her bir yana İn kadirli yaşlılık yıllar
икән юлларың Гомер уза дип үкенмәсин Үткән гомер аккан су кебек Сагынма син үткән яшьлегеңне Яшә бүген язгы гөл кебек Килсен әле тагын туган көннәр Өметләнеп яшик һәр елда Бәхетләре килсен китсен сагыш Изгелекләре калсын күңелдә Гомер узар дип үкенмәсин Үткән гомер аккан су кебек Сагынма син үткән яшьлегеңне Яшә бүген язгы гөл кебек Сагынма син үткән яшьлегеңне Яшә бүген язгы гөл кебек Людмила Аланлы да балашаттан ук тыш табибыннан курккан булган. Әле дә булса тыш табибы кабинеты яныннан узганда бызылдаган тавышлар ишетсәм, йөрәгемә суык кирип китә, дип уртаклашты ул. Ләкин шуңа да карамастан Людмила тыш табибларына зур хөрмәт белән карый. Нәкъ минем кебек. Син миңа мәхәббәт турында ярсыган йөрәкне тилерде Шатлыктан елыйсын китертеп сөйләмә мәхәббәт турында Шатлыктан китертеп сөйләмә мәхәббәт турында Сөйләмә син миңа хыянәт турында Хәвефле йөрәкне кисәтеп
Гүзәл Мәхмүтова балачакта бик еш теш табибына йөри торган. Үзем гаепле, тәм-тамнар ашарга ярата идем, дип сөйләде резидентыбыз. Табиб ир ат булгангамы, авыртыр дип уйлангангамы, менә нәкъ теш табибына йөрү гүзәл өчен куркыныч теш кебек булган. Хәзер инде бер табибтан да куркмыйм, дип белдерде резидентыбыз. Ömür birgen gazizeniyin sabır dolu senin günelin ni kaderli yaxşılık kılsam işlesem de gülebilir almam sina ömürge rahmetemin sınatmadın tırmışta sığar kanatlı kuş bulup uçsang da irettin bizini gadillikke yaxşılıkka sığılmadın seni kaygı sağışta Күпме бір шу хәсрәтләр күргән Синең әни ғәзиз башкайың Бүгенгедән алып сиңа сүз бирәмен Мин шатлык белән тулыр көннәрең Рәхмәт әни Sınatmadın tırmışta Sığar kanat
Biz tish tabibından куркабыз дип бергә дәштеләр игезәк кызларыбыз Венера һәм Регина. Бу сәер дә түгел, чөнки хәтта ир-атлар әлеге табибтан куркыбрак торалар. Мәсәлән, мин сыр итмим, мин дә алардан куркам. Ләкин ничек кенә булса да матур елмайыр өчен теш табибына йөрергә кирәк, ди кызлар. Моның белән килешмичә булмый. Сезнең экраннарда матур елмайлы Регина һәм Венера Ахмеровалар. Şotlanğan irke güllerim minim deyip süyengene hem kuanğan Molaşa xatireleri nedey bilen beylengen Mene bugün şular barısı Molaşırga eylengen Bir mong bulup bir jır bulup Sineyim көңілде Бірге bulğan матур шағны Еске алабыз бүгінде Bir mong bulup bir jır bulup Sineyim көңілде Бірге bulğan матур шағны Еске алабыз бүгінде Син булмасаң да нәнәйем, мәңгіге син йөрәктә. Туганы һәм туган нигез, сагындыра бигрәктә. Тәрәздән карап торган төшләргә дә керәсең. Безнең сине юксынганны, әллә микән беләсең. Bir mong bulup, bir jır bulup Sineyim көңілде Бірге bulğan матур шағны Еске алабыз бүгінде Bir mong bulup, bir jır bulup Sineyim көңілде Бірге bulğan матур шағны Еске алабыз бүгінде Син үйреткен дұғаларны Біз көңілде ертебіз Синең кеңешлерін тұтып Ғұмыр юлын өтеміз Тыныш йоқла нәнәйебіз Син йөрәкнең түрендә Иң якты bir йолдыз булып Син күңелнең күгендә Bir mong bulup, bir jır bulup Sineyim көңілде Бірге bulğan матур шағны Еске алабыз бүгінде Bir mong bulup, bir jır bulup Sineyim көңілде Бірге bulğan матур шағны Еске алабыз бүгінде Бірге bulğan матур шағны Еске алабыз бүгінде Бірге bulğan матур шағны Еске алабыз бүгінде Киләсе резидентыбыз Илюза Зарипова апасы белән гел табиблар булып уйный торган булганнар. Шулай бер көнне уйный торгач резидентыбызның апасы яулык белән Илюзаның ике хәтта селкенмәгән тешләрен тартып алган.
Шул мизгелдән яшьшебез теш табибларыннан курка икән. Аның җире тапшырыбызның лидерлар эшлеген ачып җибәрә. Каршы алабыз. Yauluk beylim başıma, şabata ayağımı da, para kuzum masturuzum kişi gabız avılda. Yigitler, tübeteyler kidegiz, tübete kigenden gene mulla bulup gitmesiz, tübete kigenden gene mulla bulup gitmesiz. Yalamayıp kuzuya qaraysiz, garmonida da o'ynaysiz, olay yoraysiz, ekansiz ishda da sinatmaysiz. Yigitlar, yalamayasiz, kulasiz, allangda ko'ziga tushib kelin etam deyasiz, allangda ko'ziga tushib kelin etam deyasiz. Kelin aşatam deb boshqa yemini qotirmang, aligina kelini bo'lmayim, o'ylamayim da oshiqmang. Birov, ikkov, uchov, to'rtta, besh kiyov kerak tugul, besh yigitning birsini da kiyovga chiqan tugul. Yigitim bar deb turam, yash yigitlar kulasiz, ko'ngli tortmagan birovni joni suymasini bilasiz. Yigitlar bilasiz, da kulasiz, yigitimdan qo'rqmay biz bir jiba qo'l deyasiz, yigitimdan qo'rqmay biz bir jiba qo'l deyasiz. Jibiki tugilligini bilam, shunga o'zim bek suyam, g'ayratlilar shidda dursun ul deb yonamda kuyam. Yigitlar, siz bo'ladiqli bek bilam, qiz tomog'i shayartmag'iz bari tikoni suyam, qiz tomog'i shayartmag'iz bari tikoni suyam. Yigitlar, tübeteyler kidegiz, tübete kigenden gene mulla bulup gitmesiz, tübete kigenden gene mulla bulup gitmesiz. Рушания Мешарапова да теш табибларыннан курка икән. Табибка барыр алдыннан атналар буе мораль яктан әзерләнә. Ләкин барыбер калтырана бара. Үзем аңлыйм бит инде, заманча дарулар, уколлар бар икәнен, авыртырмаячаклар, ләкин үзем белән бер ни эшли алмыйм, дип сөйләде Рушания. Аның җире сезнең күңелегезгә хуш килсә, 1320 номерына тавыш 050 коды белән SMS хәбәр җибәрергә онытмагыз. Икенче урын иясе, котлыйбыз. Moğsu kızlar gelip çıktı iğnede, sop şeşekler eşip şimdiler. Şime dedik sarı şeşeklerin, onlar mina ümit birdiler. Şime dedik sarı şeşeklerin, onlar mina ümit birdiler. Zafran sırlı şeşek, matır sarı gül şeşek, tüttellerini uğrap şıksam koygularım bitteşek. Zafran
күзін қаримында қарала қойғыларым. Килемелі зәфрен йонларына, олар тиеш мені оңларға. Ұзақламын салқын қышлар келер, үмітлерні көмеп қорларға. Ұзақламын салқын қышлар келер, үмітлерні көмеп қорларға. Зәғфран сірлі шәшен, матыр сары гіл шәшен, күттәлерні урап шықсам қойғыларым дүттәшен. Зәғфран нинди матырның сөкізді түслерін, сиңа күзін паримында қарала қойғыларым. Үмітлерім қар астында қалса, өлерлерімі суықта алар. Қышқы қорлар жерлерге яуса да, зәғфрәнләрім өлмей қалырлар. Қышқы қорлар жерлерге яуса да, зәғфрәнләрім өлмей қалырлар. Зәғфрән сірлі шәшек, матыр сары гіл шәшек, түттәлерні урап шықсам қойғыларым бүттәшек. Зәғфран нинди матырның сөкізді түсләрі, сиңа күзін қаримында тарала қойғыларым. Зәғфран нинди матырның сөкізді түсләрі, сиңа күзін қаримында тарала қойғыларым. Зәғфран нинди матырның сөкізді түсләрі, сиңа күзін қаримында тарала қойғыларым. Зәғфран матыр сары гіл шәшек, түттәлерні урап шықсам қойғыларым бүттәшек. Зәғфран нинди матырның сөкізді түсләрі, сиңа күзін қаримында тарала қойғыларым. Зәғфран нинди матырның сөкізді түсләрі, сиңа күзін қаримында тарала қойғыларым. Тарала көңілләрім, зәғфрәнім матыр шәшек. Dostlar, isingizga tushirəm, Яшьлек тавышы хит парадында бары тик сез хәл итәсез. Президентларның хит парадындагы тормышы бары тик сездән генә тора. Узган атнаның премьерасы сезнең күңелегезгә хуш килсә һәм ул хит парадыбызның лидеры булсын дип теләсәгез, 1320 номерда тавыш 053 коды белән SMS хәбәр юллагыз. Хит парадыбызның лидеры сез сайлаган җыр, каршы алабыз. Күңелләрне ямле, матурлык һәм ярату. Яратып яшикле, яшик безне яратып. Елмаек без һәр көнне, елмаек без һәр көнне. Елмаюлы якты йөзләр булсын иле, һәр көндә. Яшемер бер генә. Безнең кулда бәхет, яшик без рәхәтләнә. Юлларыбыз уңар, яшьлектә матур узар. Сөенеп яшикле, яшик без сөенешеп. Елмаек без һәр көнне, елмаек без һәр көнне. Елмаюлы якты йөзләр булсын иле, һәр көндә. Яшемер бер
яшгебер bir günne Çığlıkta bizgeni birlikte Küngele yaşakma Temaşın yaratıp Менә шулай итеп, дуслар, тапшырубыз ахырына җитте. Бүгенге тапшырудан без резидентларыбызның 80% теш табибыннан курка икәнен ачыкладык. Дөресен әйткәндә, мин дә алардан ерак китмәгән инде. Теш табибларыннан үлеп куркам. Моның сәбәбе дә бар. Балачакта теш табибы бер рәттән минем 8 күз алдыгызга китерегез. 8 тешемне тартып алды. Бррр. Дуслар, теш табибыннан куркмас өчен тешләрне тәртиптә тотырга һәм гомумән сәламәтлегезне сакларга кирәк. Мин Мөнир Рахмаев сезнең белән саулашам. Күрешербез. Сау сәламәт булыгыз. Табиблардан куркмагыз. Пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.